kan pi le bu te kha kan riat thei hla bera po tu thun hoya ma an lom ngai lova maniram chan tina tak nam maniram chan nan chuan poisak nei mi lo kha an ni ve shim shimani saphola khan minop chak lol lo kan ram hi anot lo reng renga ram hul hau sangna om lo pui chu minop pe lo ani lal ho kha chu an nuam sa ve hlek ome abak mi pui mi mir te kha chu nei inang tlang tak khoilo kal don puwa kong khar kal ngai lo kal lo po khan thil bo tur chuang om lo khopa namin tluk tlang kha kan nia lo kan nei dial diala kan lung oi em maya amhan ruwa ero kan mo hle thir kan nei lova dar ngen metal lam chi reng reng kha chu tharum hangin kan in chu sak lop du mai thin kumsang khazaria somrule pakhat vela tra malo tla a an turna se emema apur phurna tur reng reng om si lo ara phlak dan chu soi hlei thei lo hi an ringot mai phai vai ho zuk suam kan ching ta a kan zong changa a to pa hre chung chungin min han op ta nge nge a min han op be ne lai leng khop mai le ngala kumsang khazakwa somli le panga malama khan political party din reng reng zu khan phal mi alawa mole sa phawin vai bu an cha chuaka aba in kanei murum mura aruna poisa kan nei le silo labor na in kan tlaka aninom ziaringot upaten an soi thin sa pho chuan india independent don wangin min chu asan ta a engkho soi set set lowin india kuta min nu chia topa asam hnoya district council nein kan omta a ma se kan rin ang ozong alo ni lo min nui liam mai mai ani ber mai pulal denga ngai dana pelta ani nge yang independent du na thinlung mizo thlai te thinlunga atu tang hek ngek maya MNF party dinin kumsang khazakwa somruk le paruka me chuan mizo mi pui tam zokin kan thlop ta sang khazakwa somruk le paruk march ni hnia chuan zelen na thu chu khovel hriatin an puang tarup mayani mizoram sipai hun tam tak la kania apoi mo lai ber aizola an cheswalta jet fighter chakchi aron virlut ngala aizol kho pui aron bom al ngal hum huma mizoram hun sang sang an du lai lai an bom zui boka ramboya hian ala boi ber mai ome central sarkar chuan armed force special power act chu mizoram man turin aron pasta a india ramboya chuan alana saber nge nge ome mizo sipai lampo an duai lo hle mai ti chuan kan ram chu aboi ta nuai maya vai sipai ho chuan an du du an mana an kap luma biakin an hala khuwa an hala kan nula le nu pitar chenin an du du an pong sual boka khang hun lai khan information lama kan lan hu fum hle a radio ommelo na khuwa kha atam jok kan lani henga wang hian ramdang chanchin kan hratlem thom me ma mizo mi puite kha kan doi dui mai ani mizo sipai lam khan anan be let be hlekin anhai ber khuaten an tuana sa thei ma an du du an nor chuaka an kap lum mai zelani ma se mizo army lam khan rem chang lai pianga ambush position lain an be let be lo thei bik lo ramboi zwal lai sangkha zakwa somruk le paruk le som sari chung hian vai sipai zanga zet an thimanin an soi kum sangkha zakwa somruk le pariata chuan mizo army zong te chu East Pakistan a chuk vek turin Mizoram president pulal deng an thupe ka chuata a Mizo army battalion sang te chu rem chan dan danin East Pakistan panin an chuk ta sunga ma se hemi kum tak hian Bengali ho chu Pakistan laka independent an puang ve tarup maya Bengali helpol mukti bahini lam chu India sarkarin nasataka puin Pakistan tan pran ngai na om talo kumsang kharzakwa somsari le pakhat December thla chuan general niaji chuan tlom na ming aziak ta a MNF lam tan kong abo tamap mai harsataka an be nuin arakan lama an tol pheita a India sarkar po atho huai ome akhat moi to kin Mizorama lo chuakin thom anron nei thei zeu ta chawa arkana tom chot reng mai chu ni thei hek lo le sangkha zakwa somsari le pania chuan China ram kalni se tin National Emergency Committee a anrela delegation team leader atan Major Dem Khosiak political advisor to the president chu ruatania sipai lam command turin Lieutenant Colonel Lalung Nema J battalion chu ruatani bok V battalion atrangin sipai somni le paruk J battalion atrangin som pakhat le parliamentary secretary Lalthom bunganen an vain mi somli chu ni somni le paruk November
sangkha zakwa somsari le pahnia chuan arakana tanga KM sang thum le zaruk zeta hla China rampan chuan an kal chuak ta a India sipai le Burma sipai te bumkwal zel chungin chinduin lui chu an kan ta a chuta tang chuan nan fili lui an zo chhota a ralmuang le a an in hriat lain Burma sipai te chuan an lo zui ru reng chu ni in treu phawa e rong an bol lain an ron kap ta phut maya grenade an bom thanghal pop pop boka rin zuala an kap luma Mizoram hi an tlandar hal haka silai le an bek zong zong an tan san veka China ram an lu theina tur le khapoi mo chu pudem khosia ka beka om dai si mani silai tlan chu apui chu mi pasari chi an ne waw kam hun rem chang la ya chuan anin mu khoma rin zuala ruang la tu turte Burma sipai nunglama kap turte le an silai le roksai la turte anin rol fel vek nu chuan Joseph kap kimale ho te chuan luimong lam zo thlain Burma sipai ho chu nunglama tangin an hol ve thunga an kap ta thut maya ne Burma sipai lampo an buai phili ta hle maya chutia anin ka boi lai chuan rin zual ruang le an roksai le silai te chu an la le ta veka ti chuan nam sipai huai sen rin zual ruang chu tok phang an zon nuwa chem le man ruwa an nei ang angin thlan an laya sipai choi moina fam kim nen an William ta ni tharuk lai an thang towa an korte chu athet hiar seng sung to maya lian hnu na chu akhu pa grenade in a per hliama ana hle maya nam chana an kalsana adam huna afin vele don ani KLO Kachin Liberation Organization nen anin contact theita a June sangkha zakwa somsari le Pathuma Kachin 2nd Brigade an thlengta a rante an lo tal saka ni tam tak cho khop khamlo an ni boka an hlap nem hle hlom ome then khat choi hnem lutuk chu kai thuan ngai hialin an soi KLO ho chuan an ral thom zong zong an kol saka an ve himna hnuaya an kal ta zela September ni som ni pasari sangkha zakwa somsari le Pathuma hairodi lui puyan kana ni ni thla som sangkha zakwa somsari le Pathuma chuan KLO Third Brigade China ram ri chuan thlengta ni dem kho siaka chuan China ram lu phalna chu ziakin athon ta a ma se China ram hian lu an lo phal mai lowa Joseph kap ki mate ho chu anin sho samhan leo masin ma se be dong lovin mel sang thum le zaruk don ke ngota kal an ni thule pulal de ngan China embassy lam alo dor to dan tele arakana community selpol te hriat puina thu te an zep til ta a ni som ni pahni thlasom pahni sangkha zakwa somsari le Pathuma chuan an lu thei tur thuin an ron chang ta ni chutia China ram an lu thei don tian hriat nu chuan China ram a Christmas duangin an hmang thei don lawin an hria Christmas te an hmang loka tirkolal ngur lianan thu soin Isua piani tak hi hriat chian ani bik lo thu te soin Kachin ho kema chuan Christmas an hmang advance ta ni nisom ni pakwa thlasom pani sangkha zakwa somsari le Pathuma chuan China an lut ta a jingda riat vela banking post thlengin ei tur tui hnai tin reng nen an lo loma an ko ham hlom boka an dek fu hlom ome hemi tlai lama sen chung thlengin dinner ro pui tak an lo buat sai saka an kal leya Yangon State Army Training Center an lut ta a kutung training ke ma thani zet an train nu chuan hengral thuam te hi an peta a AK-47 somthum le paruk le amu sing ni 9mm pistol som le amu sang khat zanga RL panga le amu somthum grenade somnga pali WT set ni le thildang neu neu le Burma poisa noi ni le singa le US dollar sing ni ti chuan ni som paruk thanga sang khat zakwa somsari le palia an ron hole ta a rin zuala thlan an ron thleng chu Burma sipai ten an lo haidar vek maya Major dem khosia ka thin urlu tuk chuan Burma sipai khanti post commander hna le kha thon ta a rin zuala ruang an lo phor le chungchang a alungoi lo thu soin in ngamani chuan chindun luya lo chukula mipa le mipa kan in tok don nia atiriap mai ni ome Sainolian khuwa an thlen chuan Burma post commander channa an muta ral thuam ri a rit an ni boka anin kap ta hem hem maya puchuwa wa chuan rocket launcher chu a phel dara a shu fai vela arem khom sok soka Burma sipai ho be chan in chu arelin akap al pup maya thi le hliam anom hal noi mai
Roku nga sai tual khwa chu adul veilam aron sazoka aron kap tu barma sipai chu virzok pa in ahan kap thal ve top mai boka minit som thum zet anin ka hnu chuan anin sa sengta a Roku nga hliam kha alo nat em wangin han tor chhuwa chi ani lo kong laka chuan ram le nam tan anun na alo hlan be le ta ni hetia pudem ho ten China rifle thaber ber an ron hon ta mai hi India intelligence lamin an lo hriatin heng ral thuam ron hon te hi arkan thleng lova lo chu sak dan tur an lo ngai tu ve ngar ngara thiam takin pudem hi an thlem heu heu reng mai ni achang le bong an han tal sak rol nen ama pudem khusia ka la upalam alo ni to ve bok nen an lo thling ta hle reng mai har sataka an han lak ral thuam tam jok chu dem khusia ka ho te chuan Manipur governor hena anin pek pui ta reng ani US dollar an hon te po ariral kwalvel tamai maya Asia lo hle mai major dem khusia ka hian arkan a thleng le talo reng ani helai bor thu hi asai sa nuai maya adik ber po hriat har sata in pek zong anin pengei ti chuwa chianga apoina sa thlak hle mai ni som pani thlasom pani sa khazakwa som sari le palia chuan Cornell biak vela howin namsi pai za zet an kal ve thungani